Bagong paglaom, bagong kinabuhi, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon, mupangga, magmaligon ug magmalahutayon. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw ug ako maga Panibaya sa kabutagon. Humanang kangit-ngit nagatabon Sumalay siguro nga kagabhiun Ang Diyos nanuktok o nagahandom Nga sa kasing-kasing mo siya pasugyon Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmatang Bibisiw sa kabuntagon Unang timbaya kanimo Puro sa Diyos atong paminawon Uban sa awit nga langit nun Puno sa lakas nga inspirasyon Niilintag na sa Ang timbaya sayon nga himuon Yan lang apan sa kapililhon Ipakita Diyos nung pahiyom Uban sa pulong mahigugmaon Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmata Ang bidlisiw sa kabuntagon Unang timbaya kanimo igsuon Ikaw ginagamit na karon Itugyan ang kalingon Pag ako imong pagkayunan Ang Diyos kanimo magalikon Tunabay biton sa purong koditon niya sa kalangitan Hatagi ako Jesus niya ng tanan Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmata Ang bilisiw sa kabutagon Unang timbaya kanimo igsuon Sa Diyos ang himaya Unang timbaya kanimo igsuon Mayong buntag ug malipayong Sabado. Well, mga from the Limkit Kai Atrium, Cagayan de City, you are watching Panibaya sa Kabuntagon. And today's episode, we have Wonders of the Past. Special episode ni siya mga kamulang. One week down and one more week to go with our seminar with Pastor Jacobac, right? Yes. Yes. And nagpadayon ang atong nightly seminar with Dr. Jacobac. And I hope nga muanhiragyapon mo tonight na ay nagpadayon nga seminar and daghan kayo atong ma-learn gikan sa atong speaker. That's right. We keep inviting our mga kapaglaom to visit Limkit Kai Atrium from 6 to 9. Daghanong matunan about sa atong kaniadto. And speaking of daghang matun-anda, daghan gyapon tag matun-an Yes. tungod kay June 1 magsugod na ang atong opening of classes. And I hope nga ready na ang atong mga estudyante, apila mga Exactly. teachers. O Yes, o especially- kamuda. Ready na mo ni Charm. Take it from Kaya, ang duha ka
Picture nato na excited pud mo te. Excited, kapoy, kay grabing pamintal. But for the meantime, ato sa bairo ng atong mga tagsa-tagsang pangunahon na ato silang hatagan na atong mga kapaglamok, something to think about for this very morning. Wing, Yes, aniya kita karon sa atong panghinuklog nining kabuntagon. Nagaingon din wrong is wrong even if everyone is doing it. Right is right even if no one is doing it. Wow. So, unsa may masulti nimo ani Bing? Nagsabot kami ani, nagsabot ni Sabot Darit. Agad. Okay, si Bing. Sige, Bing, birada Okay, Bing. Bing. Sige, go. kay gahisgot man tao ka ng class opening no previously. Di ba te, bullying is rampant kay na siya sa school. Yes, Right, di ba? oo. Tapos, generally, manggod kung ang mga tao magbully sa isa ka tao, follow yun na sila. Apan, ang atong paghinuklog karong buntag, gaga, pahinumdum nato nga, if someone is doing wrong, dili gyud nga necessarily nga mo-follow ta or So, wrong we gina get siya. along with them. Wrong is wrong. Instead, do the right thing even if nobody is doing it. you know what? Ako is sad Yeah. example about this. Sad example tong kay kita mga Filipino, usay ba moabot ta sa atong schedule nga oras late. And then wingon din ta, sila man gani late man gani sila. Tawa na sila So, o iba ipasa. sila nangabot, right? So, bisag Wrong is wrong. Bisag mali, pwede ho na, bisag mali. Oh, kay tungod kay sila lagi daw, late po daw. So, ang ila ring isab nga, ang Filipino time dapat on time. Yes, so Aha. na siya. So remember mga kapaglaom, wrong is wrong even if everyone is doing it, right is right even if no one is doing it. Yes, just like reading our Bibles, right is right. Siguro sad fact karong mga sad opinion lang nako siguro ni nga wala na kay gabasa og Bibles today kay natay mga libro, e-books on the internet, but it's always right to refresh ourselves about the Bible facts. And isa sa mga pamaagi para ma-review nato atong mga kaugalingon, ma-refresh atong pangunahon na is to answer our weekly Bible trivia questions. We have 3 for you and please answer our questions. We have the number 0926-620-7186. Again, 0926-620-7186. Kani siya nga number, exclusive rin siya mga kapaglaon para mutubag mo sa among Bible trivia question. Kung gusto mo greet, use the other number. Yes, andam da ba mo sa among first Bible trivia? So, pwede na ba ito ihatag atong first Yes. Bible trivia? Yes, asa na Yes. to Bible trivia? And Okay. here it goes. Kalayo. How many stones did David pick up before his encounter with Goliath? Pila man to ka bato ang iyang gipunit. Lagi, Para upat, pagpatay kang lima? Goliath. Isa ra guro para sure gid ba? Ayaw mo mag... Yun, uy. Lagi. Hapit-hapit na. Again, to answer these questions, please call 0926 6207186. Where can you find us? Just visit Hope Channel Studio located 3rd floor, is PUC Building, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Remember, sir 916-557-4777 for your greetings and sir 926-620-7186 para sa atong Bible trivia. Wag mga kapaglaom, I'm sure na may mga kaigalaan ng pamilya abroad, and it's sad to say ang among signal dili maabot kanila, but you can always tell them and inform them na naatay live streaming link. Pwede nan matextan. Siguro no, mahatag nato ang atong live streaming link. Ingnon niyo sila, you can use that, they can use that para maka-share pud mi sa atong espirituhanong balita gikan diri sa atong nasod Pilipinas. Yes, mga kapaglaom, katapusan nga Sabado karon sa bulan sa Mayo. Unya, unang simanas pagpangandam usab sa atong mga batanon, pinaagis pagpangandam kay musulod na ang klase. Ug karon atong andamon na atong mga kaugalingon, i-reprise nato ang atong mga hunahuna diha sa Ginoo niining kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay. And speaking of going back to classes, I am sure nga very excited ug ready na ang atong mga guests alang silang umaabot nga class opening. Mga chikiting nga ang mangharana nato karong kabuntagon. At ang nato unya ang SPUC Kids. Football for Better Life coach and director under ProLife UK ang maghatag og talagsaong istorya sa kinabuhi unya sa Call It a Miracle. Isa ka pang nagkatugma ba ang Biblia o ang arkeolohiya? Unya ato na matubag together with our very special guest, Dr. Stephen Jacobac. This time ay unya na siya, taud-taud lang sa Good Morning, Pastor. Yes, mga kapaglaom, musika pagtulunan sa kinabuhi.
Pagpangandam nining kabuntagon, pagpagana, importante kayo ang harana nato nining kabuntagon. Mubalik mi din hilang sa Panibaya sa Kabuntagon. Make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a Closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a Well, look who we have here, mga bata. Nakuha na din ko. Naibog na din ko kay dito pa ko mo kanta. Dobi kay nasuyo man imong kuya, naibog man imong kuya. Unsa man imong katambag sa imong kuya Daryl nga dili siya kabalo mo kanta. Unsa man imong ika-advise niya? Mag-practice. Mag-practice, ilawom sa tubig. Well, mga kapaglaang, we have the SPUC Kids Praise here with us. Sorry pa akong pagtanaw. Well, pila ka lang inyong mag-practice ani? Unsa yung feeling na naamo diri sa Limkit Kay Atrium and you're going to perform on Panibaya sa Kabuntagon? Happy. Happy. Mahilig kang istorya, no? Tabian kay kano? Nganong happy man? Why is it why happy? Ikaw lang ka, nganong happy? Are you happy too? Wala po ka na hadlok kamay, walay tense? Hadlock. Nahadlok ka gamay? Ngano man? Hadlock. Dili mo ka kamuhilak. Good. Are you going to greet your dad and mom now? This is your time. Please greet your parents and your sisters and kuya ate. Here we go. Here we have brother. Hadlok pod ka na. Hadlok. Ang isa kay happy, ang isa kay hadlok. Ikaw, sa man mo na feel? Just thankful to have this opportunity to be here. You're just thankful for this opportunity. Nagdugo akong ilong mga kaigsunan. Anyway, why are you thankful? Mm-hmm. Do you want to be a singer someday? Gusto ka may mong singer? Like Ate Cryan there?
no? You want to make your own group? Kasi tawag din sa imong yung grupo. The Thankful Singers Someday. Muna siya yung grupo. Anyway, mga kamaglaong, we have the kids. Later, mukanta pa na sila. Cute kids. Ato silang paminawon. Sa laing bahin, ato na pong atangan si Miss Layla para mas... This time, on Health Tips. Hi everyone! Listen to Health Bits. Cancer is among the dreaded disease in the world today. Cancer is characterized by uncontrolled growth and spread of abnormal cells forming a mass called tumor. Cancer can occur at any age. According to the survey, 75% of cancer patients in the Philippines are 50 years old and above, while 3.2% belong to the pediatric age bracket of 0 to 14 years old. Furthermore, the World Health Organization predicted that the number of cancer deaths in worldwide will increase from 7.6 million in 2010 to 17 million deaths in 2030. Unfortunately, in the Philippines, cancer is among the top 5 leading causes of death. Don't you know that there are substances found in foods that contribute to the development of cancer? This includes aflatoxin, found in moldy foods, methylculantrin in overheated animal fats, benzopyrene in smoked fish or meat and cigarette. According to the World Health Organization, 1/3 of all cancers are preventable and about 30% are curable when diagnosed early and treated properly. To prevent the growth of abnormal cells, puts into practice the healthy lifestyle, and this is how to do it. Avoid smoking and drinking alcoholic beverages. Have a regular exercise. Manage stress and eat the right food. A diet low in fat, high in fiber, and with at least 5 servings of fruits and vegetables per day help reduce cancer risk. Raw vegetables, followed by herbs and spices, carrots, green vegetables, cruciferous vegetables, tomatoes, fruits, beans, and whole grains are the types of food that appear to have protective against cancer. This is Miss Laila reminding you, in order to make tissues of good quality, choose the right kind of food. Be healthy. It's a wise choice. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Thank you for tuning in. You are watching Panimbayas sa Kabuntagon, and here on Good Morning Pastor, we have an extraordinary, special, and especially extraordinary episode because today we are going to have live with us a learned man, an accomplished Australian, Croatian, American man of the world archaeologist with us, Dr. Stefan Jakovac, to help us enlighten about the wonders of the past and what the Bible presents and what the Bible gives. We have on the show, let's help me welcome Dr. Stefan Jakovac. Thank you for joining us, Doc. Yes, good morning, Doc. Good morning. It's good to be here. Yes, I'm Yes. happy to hear in Panimbayas sa Kabuntagon. You see, Doc, we Yes. know you have traveled far and wide in search for the truth, and because of this truth, we now have questions for you. Yes. Oh, thank you. Okay. You're So, Doc, my question this morning, archaeology and the Bible, are these two related? They are very much related. How is that so? Actually, archaeology proves that the Bible is true. Not only true, but reliable, authentic. There is no question about that. I'm sure you find facts, no? You find facts why you said such things about the genuinity, credibility, and truthfulness of the Bible. Why is that so? Why is it so? Well, the Bible is the oldest book in the world, Yes, as you yes. know. And
there were many critics throughout the centuries of the Exactly. Bible, especially because some of the people, for instance, like Hittites, are mentioned in the Bible over 100 times, and I couldn't find any evidence that they ever existed. So what happened in today's Turkey, in Cappadocia, in the heart of it? Finally, they have found a place where Hittites live, and I have found evidence that these people actually existed. So this proves that the Bible is true book. Wow, very interesting. Yes. Okay, how strong is your conviction that archaeology will verify the facts in the Bible? Well, my conviction is 100%. Wow. Oh, According to archaeology, has verified the facts Yes. in the Bible. Okay. Right, Pastor? Absolutely. Absolutely. So you've said 100% true that what the Bible gives is correct. Yes, and people can rely on that book as God's book. Yeah. Wow. Based on his. Imagine this Oh. man in the world. He has traveled lots of countries. I mean, mga kapaglaon kami, naragid mo sa Mindanao. I'm sorry. Naragid ta sa Cagayan de Oro. Okay. Next, what are some exciting discoveries in biblical archaeology? Well, there are many, many discoveries. I'll just mention few. For instance, in Syria, we have Ebla, where they have found over 16,000 tablets with the names of people of the Bible, Yeah. with the towns mentioned in the Bible. Even Sodom and Gomorrah are mentioned there. 16,000 tablets. Yes. 16. And Yes. they are written in Hebrew. But it is not only Ebla. There are so many evidences, like I mentioned, Hittites. Then the latest one, they have found the tomb of Stephen, who was stoned to death. And also the theater at Smyrna, which is mentioned in the book of Revelation. But perhaps the most interesting, the latest found, is the stone that was rejected by the builders of Jerusalem. Archaeologists are digging around the walls of Jerusalem, and they have found recently this huge stone that Jesus mentioned. Wow. This is just amazing. Then there are many others, like temple in Bursa, which is the old Kirikat, which dates 1800 BC. Yes. Actually 1300 BC. And these are some of the great, great evidences proving everything in the Bible is to be true. I'm just curious, Doc, because when you speak about these things, you seem so excited, so happy. I mean, telling. One quick question: how did you get so excited about this? What do you? I'm sure it takes funding, it takes time, effort. How did you do all this? Oh, absolutely. You need lots of time for it. But I'm so happy that in the last 30 years I have devoted my life to help people to understand that the Bible is a true book, reliable, authentic. You can depend upon it. There is no question about that. Archaeology is a great tool proving the Bible to be Your true. team, I'm sure you have apprentices, right? How many members do you have in your team? Oh, it varies. What we do before we would go to any country or any place, Yes. I would write a letter, and then those people who are willing to come, we just welcome them and we go. This is how Okay. it goes. One more. Have you ever encountered people? I mean, telling you to stop doing this because you're wrong. Bible does not exist. I mean, have you ever received hate letters for this? Have I ever? Have you ever received hate letters telling you to stop, telling you that nah, it's useless. Bible, it's not true, like that. I didn't quite get the question. There are people who maybe who do not like what you do, and they Oh. tell you to stop, and they tell you like, come on, Dr. Stephan, what you're doing is nonsense, preposterous. Bible is not true. Oh, yes, What I would you had do? many, many occasions. There were higher critics and others who were trying to prove contrary that the Bible is not true. Yes. But Yes. archaeology proves that it is true. And when they see that, when they
are encountered with it, they just have to say, well, I'm sorry, but it is true. Wow. The Bible is true. I'm Yes. sure there are. Okay, you have a question. Wait. Okay. How do archaeological discoveries related to events in the scripture? Well, archaeologists can discover, as I mentioned earlier, they keep up to date. They are constantly digging, Yes. especially in the countries and places where the Bible is being mentioned, mentioning some of the cities or tombs or so on. You know what, Dr. Joey, what you do is very interesting, and what you do makes me think I want to be an archaeologist too. I'm curious, after this, where are you going to be next? Where are you will going I- to dig more? I mean, Where will I go next? Well, I think only God knows. Whenever I feel something very important for the general public, my heart is there and I'm going. are you ever going to stop digging? Subsidy? Digging, stop digging. No, Stop searching for the truth. No. no, Okay. That is, Okay. wow, that is so inspiring. no, that's okay. Okay, Doc, do you have website, you people to connect you? I'm sure, I'm I'm sure. sure our Filipino brethren here, after you're going to leave us, and they sure have questions for you and contact you maybe. Where can they contact you and how? Yeah, yes, very, very, very simple. It's www.wondersofthepast, like one word, .com. And this is- www.wondersofthepast.com. Yes. Thank you, Dr. Stephen Joka, for waking up so early. I'm sure you were tired for for this week's seminar, but you wake up and you shared your time with us, and we appreciate it so much. It is Yes. such a pleasure to have you here. Yes. You're most welcome. I'm delighted to be in Cagayan de Oro. This is my second visit, as you know. Wow. Pastor, one more request. Can you say, maayong buntag, Wow. Mahal ko kayo. maayong buntag mga Mahal. kapaglaom. Mayon buntag, Mga Mga kapaglaom. kapaglaom. aha, kapla, kawayo, Kapaglao. whatever. Okay, thank you, Doc, for coming you here. You're most welcome. Okay, so mga kapaglaom, okay mga kapaglaom, daghang salamat sa inyo ha karon nga pag tanaw sa ato nga Good Morning Pastor. So, mo break pa mi, unya mo balik mi taw-tawod alang sa ato ang pagkanta sa atong mga kabatanunan gikan sa Spoke Kids. Bayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Part of the family of God. I am a child of the
This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church. Ayong buntag mga kapaglaom, Bible Beats na sata, dinidapit sa Divisoria, Cagayan de Oro City. Karon ining kabuntagon atong kuhaan og opinion ang atong mga kapaglaom sa usa sa alagad sa Dios nga si Job. Usa ka kwartahan nga tawo, kompleto ang iyang kinabuhi. Apan gisulayan siya ni Satanas. Nagsakit siya og sakit nga nuka-nuka o sangla. Apan ang iyang pag-alagad sa Ginoo wala gyud mibiya. Karon ato pangutanon kuha ang opinion nato mga kapaglaom kung sila si Job ato nga higayuna mubiya ba sila sa Ginoo? Tara, mangutana na ta. Usa sa mga alagad sa Ginoo nga si Job, gitistingan iyang pagtuo ni Satanas na gani na mayaman ni siya kwartahan o niya gitagaan siya sakit nga nuka-nuka. Karon wala gid siya mibiya sa pag-alagad sa Ginoo si Job. Kung ikaw si Job ato nga time nga naa na nimo naglisod na ka daghang nuka wala na nimo imong kabtangan, mupabilin ba kas pag-alagad sa Ginoo dili? Mupabilin. Kaya ang Ginoo na may rason sa tanan. Kung ikaw si Job ana nga time mupabilin ba imong pag-alagad sa Ginoo nga diha nga gitagaan man jud kag sakit? Mupabilin pa ba o mubiya ka? Akong tubag is magpabiling Japon ko kay Lord. Yes. It is because koan kining as if gitagaan siya ingon nato nga illness bitaw. Pero kung sa ako to siya ihatag siguro, wala man siguro makakuan, 'di ba? As if gitagaan na kay ingon nato tapos mubiya ka sa iyahan. No, it's not. Ang akong pagdo is kaning unsa ni? Silbi siguro gihatag lang to sa iya, di ba gisulayan siya? Ay mao ba to siya kung pagsabot? So, there's nothing nga mubiya ka sa Ginoo kung ingon ana manggaling kung grabe gitagaan kinyag sakit nga no ka. So, it's not the point nga muundang ka sa Ginoo. Pero siguro pagsulay lang para imuhang trust bitaw say mag-build pa jud more. Ingon ana lang siguro. Karon kung ikaw si Job ato nga time, mubiya ba ka sa Ginoo o dili? Really, of course. I have to be strong with my faith. Bisa naa na sa imuhang sakit sa imong lawas, nagkabahong na imong lawas? Of course, because I always pray to God. It's my daily habit to pray to God before I go to sleep. Kung ikaw si Job ato nga time nga gisulayan ka, mopabilin pa ba ka sa Ginoo o mubiya na ka? Human as I am, siguro at first is nagi kay tendency nga mo biya. So siguro kung ubanan nimo siya sa pag-ampo, siguro dili gid ka pasagdan sa Ginoo. At the same time, nakoy feeling nga si Lord walay makapahimulag sa ato. Bisag unsa pa siguro ka dako nga pagsulay, ang Ginoo dili gyud mo siguro mo tugot nga mahibulag ta sa iyang gugma. Karon kung ikaw si Job ato nga time, kamong duha kung kamo sa lugar ni Job ato nga time, mubiya pa mo sa Ginoo nga gisulayan mo o mapabilin mo sa Ginoo? Dili mo biya sa Ginoo. Nganong dili man ka mubiya? Para dili misundan sa mga satanas. O ikaw? Para gapon sa iya para
Dili pud may makuha maparusahan sa Ginoo nga siya naghimo sa amon. Ikaw si Job ato nga time, nabay tendency nga mohawa kas pagalagad sa Ginoo, mapabilin kas Ginoo. Magpabilin gyapon ko sa Ginoo kay siya may gatabang sa ko sa akong kinabuhi maglisod. Kung ikaw si Job, magpabilin ba ka pag-alagad sa Ginoo o mubiya na ka? Gilisod-lisod ka. Wala na jud kay mahimo kay gitistingan ka kung asa jud ka taman. Magpabilin ka o dili? Mapabili. Nganong magpabilin man ka nga na naman si mo ang sakit? Kay bisag koan kana bisag na ko ay nanay sakit ay si Joe ba? Oh. Nanay sakit gano ka ay si Joe kay dili man kana dili pod dili siya kanang permente bitaw kanang kung na siya sakit so dapat padayon siya kanang tuog gyapon siya mag-faith ay kanang have faith gyapon siya sa Ginoo. Mga kapaglaom, ato na sa nasayran ang matubag sa atong mga kaigsunag kapaglaom. Sa diha nga gisulayan si Job ni Satanas, gitugutan sa Ginoo, apan si Job nagpabilin gid siya sa pag-alagad sa Ginoo. Wala gid siya mawala bisan dunay mga sakit, bisan nawala ang iyang kabtangan, nawala ang iyang pamilya, apan si Job nagpabilin pag-alagad sa Ginoo. Duga nga pagtuon sa balaan nga kasulatan, makita kana diha sa Job, sinulat sa Job, hantod ana nga mga sunod-sunod nga chapter ana nga Bible na ang history ni Job kung giunsa niya pagpadayon pag-alagad sa Ginoo. Gikan dinhi sa Divisoria, awing indino alang sa Bible Beats. He is known to be the director and coach of grassroots development of Football for Better Life, supported by Pro-Life UK. But what is unknown to many of us is that he has an experience of how God delivered him away from wrongdoings of social activities. Let's find out the story of Chris Thomas here on Call It a Miracle. We would like to welcome on the show Sir Chris Thomas. Okay, mayong adlaw. Mga kapaglaom. Kapaglaom. You do it right. Well, how did you find living in the Philippines for 14 months? It's very good. You know, it's been like when I first came, I came blind to this country. There's one thing, because I've been around the world, I've toured around the world, I lived in Thailand for 4 years, and what I noticed and observed about the Filipino people were they were very kind, very compassionate, no matter, not even in it's not their country, just like around the world, you find them to be very kind and compassionate, and they're very consistent throughout. Wow. And Philippines was just one place that I haven't discovered, and I felt something was pulling me in. You were in Thailand. You have an experience there that this lived a great impact in your life. What is this? Tell us about this. I think, yeah, Thailand is the big story where there was a huge impact in my life. Something happened significantly there. But what I can say is from the beginning, if I can just say from the beginning, I started with football at a very young age, from about 4 or 5 years of age. And I continued through that. So there was like Manchester United academies, there's Liverpool, there's all these great clubs. But because of the social setting and the social environment, I started, rather than sacrificing friends and sacrificing family, I started to sacrifice football instead. So I started to lose the chance to playing on the international arena, the highest professional level I could possibly go to, because I was sacrificing the wrong thing. You know, and so this type of nature continued with me throughout my life. Even though I had the good heart and a good conscience, was nice, but my mind was being corrupted daily by the rudiments of the world. By the surroundings. By the surroundings, it could be by TV, by a social circle, you know, so my footballing career was up, it was down, it was up. I was top goal scorer, you know. I got to the semi-professional level, you know. That was later on in the late 20s, you know. So that's why you went to Thailand.
Or is this related to football? It was like I come out of a dark period when I was younger. Instead of continuing with football, I started to be with the social circle, parties. It could be alcohol and drugs, things like this. So I was going really like a roller coaster. I was up and I was down. And then that's what was right. Everybody else was doing it, so therefore I was doing it because it was the thing to do. You think that these are normal things to do for a young people like you, for a young person? Yeah, from where I'm from in the UK, so you've got Liverpool and Manchester. These are big cities, and the environments and what people, and it's still the same today. The social, you know, it's kind of. It's not like this country where it's God-fearing. There, it seems to be godless. So we was just walking in an unrighteous way, doing whatever we wanted to do, and because everybody else was doing it, it was a social standard. It's like if you don't do that, then you're a geek, you're outcasted. Yes. So I wanted to be popular. I wanted to be part of the team. You want to belong to the community where you are in. Yeah, it's a sense of belonging. But belonging to the wrong environment, the wrong social circle. And I didn't know another social circle existed at that time. So when I went to Thailand, the nature followed me, but with the good conscience, the good heart, but with the corrupt mind, and being in Thailand, like in the UK as well as Thailand, I was involved in the wrong social circle. So you're involved with the gangs, you're involved with making money, and your footballing career, you completely sacrifice it in order to make money, to be proud and to be how can I say? It's all of yourself. It's all selfish. You're arrogant. You're self-righteous, and this is good. It's like you're trying to get to the top of the pile. But how God able to get you away from this wrong form of thinking? It was when I went to Thailand, I'd been there many times for traveling around, and when I went this one time, I was very, very lost. I remember the road being very dark, it's dingy, it's dirty, but it's a Koh Sam road, and it's a very popular tourist destination. Millions of people per year flock to this area. But I was stood there remembering, I was feeling very, very lost, and I didn't know which way to turn. I went to Thailand as a risk, blind, as I like to take risks. And there was a street preacher walking along, and I was like, right, I'm gonna challenge this guy. You think you're right, you think you know it all, and but you don't know the guy. I don't know who the guy is, but he was a big guy. He's half American, half Vietnamese, and I had a chat to him. I attacked him. He exposed me with scripture, so he exposed my morality, the things I'm doing, because I know the things I'm doing are wrong, but I enjoy it. But he exposed that, and he made me feel filthy because he was giving me the scripture. So he gave me the last gospel tract, and he put me onto creation rather than thinking evolution, and we come from nothing, and we come from monkeys and things like this, Why do you consider these things a miracle to you? I would say it's a miracle because what I used to do, for the people who know me, even at home, what I used to do before, they clearly know exactly who I was. I was a good person, well, according to God. We're all filthy people according to God, and His word. But I was okay, I wasn't a bad person with the people. I had many friends. I was popular, It's the people who recognize it. Is from who I was before and who I am today. Is before I enjoyed living the life of sin because it's good, because it fulfills the lust of the flesh. But now is that I seek after Jesus. I walk with Jesus, I walk with the Lord, I walk in the Spirit. Wow. So there's a whole transformation, and from somebody who's living and loving it to somebody now, I used to love the sin, but now I hate the sin. It's like I hate parties, I hate alcohol, I hate drugs. It makes you feel sick. Cigarettes, it's like, you love the sinner, of course, you pray for the sinner, but it's the sin what I used to love, now I hate. And it's like, how is this possible? It's because of Jesus Christ. Praise God. So it does say in the scripture in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, it tells us that all old has passed away, all things become new in Christ.
Thank you so much, Okay. Chris. You Okay. are really an inspiration to our young people. Thank you. Mga kapaglaom, I hope nga na-inspire mo sa story ni Sir Chris. And mubalik pa ta diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Nagabalik kami diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. O karon ano na tay caller on the line. Hello, good morning. Hello, good morning. Thank you for waiting so long. Oo. Pila ka bato ang ipunit ni David sa iyang pagkig-away kang Goliath? 5 stone. 5 stones. Let us see if correct ang answer. Yes, it's correct. It can be found in Samuel 17:39 to 40. Okay. Okay, mga kahigalaan, amo ka mong gidapit sa pagpakig-uban ka nato sa atong 777 prayer. Magampo ta mga higala. Amahan namong anakas mga langit. Usa kini kabuntag diin among ipakita kanimo sa makausapang among pagpasalamat. Among iuli kanimo ang himaya ug dungog tungod kay ikaw nagpabilin sa imong gugma ug sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Dinig buntaga o Dios among hangyoon ka nga makig-uban sa among mga aktibidades. Aduna kami nagkalain-lain nga mga tuyo nining adlaw. Apan ingon nga imong mga anak aduna kami dako kay nga panagtigom dinhi sa Limkit kay Atrium. Diyan ang imong mga kanakan dinhi sa Cagayan de Oro magkahiusa sa usa ka pagsimba kanimo. Kami nagampo o Dios nga imong ibubo ang balang espiritu sa matag usa kanamo nining adlaw. Kung unsa man ang among mga tuyo, kung unsa man ang among mga buluhaton, kining tanan mulugdang sa usa ka tumong og tuyo nga mao ang paghimaya kanimo ug ang pagbutang sa imong ngalan sa usa ka posisyon nga kini maghatag og kaayuhan ngadto sa uban. Among giampo ang adunay mga balatian. Among giampo ang adunay mga problema. Among gidala kanimo ang panginabuhi sa tanang mga katawhan nimo. Nga unta magpabilin ang ilahang kahayahay ug sumala sa imong mga saad. Walay usa kanamo nga magpakilimos samtang anaa sa pagsalig kanimo. Salamat nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Panalangini ang tanan namong ang mga viewers nining adlaw tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.
Kung imo kining matumban, mahimo nga maligyas ka. Kini makita sa atong mga kabatuhan, pader og panit sa atong mga kahoy. Kini mao ang most Ingles ug mas naila sa pangalan nga lumot. Kaning lumot is ano na siya, kaning part na siya sa Kingdom Plantae. Okay. So di ba natay 5 kingdoms. Okay, natay Kingdom Animalia, Plantae, o Protesta, Fungi, o isa katong sa gatong isa kadtong Animalia. Okay. So kanin siya is part sa Plantae, which is plant, di ba? So kaning lumot mo tubo ra ni siya. Okay, it will grow anywhere, either sa dry, either sa moist, okay, sa mga moisture nga mga dapit. So even sa mga bato nga mga cracks na ako na siya diha. Oo. So mas kiasa na siya. So kaning lumot, although gitawag na siya nga bati kay lain kay tan-awon, hugaw kay tan-awon, pero it helps in ecological balance. Okay? Because this lumot or mosses is able to help to control erosion. And of course, mo-absorb na siya sa water. Like for example, sa mga moisture nga dapit, mo-absorb na siya in order to protect sa ato ang sa pag-erode sa yuta. Sa mga calamities nga moabot sa ato. It helps for ecological succession also. Some other lumot katong mga climb bitaw nga mga mosses o mga liverworts o uban didto sa mga paril sa mga kanang sa mga fences nga didto siya mo pilit. Ang lumot may sama sa atong mga pagsulay nga mahimong ang-ang sa atong kalampusan. Apan daghan kanato ang wala naghatag og importansya niini. Karon atong nahibaluan nga kini dako og kaymuan sa atong kinaiyahan. Kini si AJ Santinas Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, Miss LV Maaliao, among gikalipay ang pagpakiuban kaninyo tungod kay karon nakabuntagon pinasahing problema ang atong sulbaron diri sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ako ka sales lady sa dako nga mall diri sa CDO. Currently na ako'y live-in partner. Uy. Pero wala siya kabalo nga naapod ko ka-chat nga foreigner. Ay. Nagkasabot na mi sa akong BF online nga muanhi siya sa Pinas and he will marry me. Agoy. Ang akong problema, unsaon ako pag-ingon sa akong live-in partner sa akong sitwasyon. Desidido ko magminyo sa akong BF online. Ay. Among gikalipay ang pagpakiguban sa usa sa mga manggialamon nga pastor o ang legal and thrust director sa South Philippine Union Conference, Pastor Daniel Palomares. Good morning, Pastor. Good morning everybody sa atong mga viewers, may buntag ninyong tanan. Si Pastor, dili na sa respetadong ministro, respetadong basketball player po na si Pastor. Tanan. O karon respetado po siyang counselor. Okay. But before si Pastor muhatag sa iyang mga words of wisdom, ato sa paminahon si Darrell. Darrell? Una sa tanan mga kapaglaom, ako ang kunon kami ni Awing no. Dili magid mi certified licensed counselors nga mohatag sa inyong tambag. But since miyembro man mi sa society and since I'm not, dili pa ko tiguang, but I think I am old enough to know what is right and what is wrong. So, bahin sa problema,
I don't think nga kung ikauban nimo ang isa ka tawo sa pipila kay gayon ng panahon, then imo siya ang hatagag sekreto, unya, tire, surprise, dili na ko sa imo kay nay bago. I don't think that's right. I think that's wrong. Mara to da. Okay, that is wrong. Murag mo balik ta sa to reflections ha. Wrong is wrong. Wrong is wrong. Right is right. Okay, Wing. Akong itambag nimo, kung ako'y nabutang diha nga example, ako ang lalaki nga naa diri sa Pinas. Siguro kung good boy lang ko, basing makaambak ko sa Marcos Bridge. Pero Ayaw. ako ta kabalo sa sitwasyon, basin pod kanang lakiha, kanang matod pa ganyan ni pastor sa among istorya. Basin og kanang napoy mga moves nga dili maayo, muna nga ang lalaki, ang babae nabahin iyang una-una. Kay kung ang lalaki butan pareha Ni Daryl. ni Daryl o sa atong floor director o buutan kanang ang babae mo nunot gina siya pastor, di ba? Mununot gyud ang babae. Pero malito gani ang lalaki, mangita ginaglain. So wata kabalo sitwasyon, pero ikaw ra gyud ang makapili kung kinsa nila. Bisan pa man, kay Aha. nakauban man nimo na siya sa usa ka panimalay sa usa ka kwarto, sultian nimo siya sa iangan nimong wato. Di na kaganahan kay di na kaganahan sa lang sultian nimo, bulaga, undanga para walay kuan. Dili messy ang kinabuhi. Okay, let's hear from Bing. Bing? Siguro no, kita magod babae, kanang nagitay grabe atong emotional involvement, di ba? Siguro mas higugma yun siguro niya tong naa sa gawas Online. o online kaysa siguro kaning iyang gikauban karon. Pero sa tanan no, ako lang yun sa iya kanang tell the truth, be honest. Kay if you want a marriage to work or a marriage to be last. successful or to last, you should start things right. Oh. Start things right. Mo dyan na ang Okay. pinaka maayo niyang buhaton. Pastor. Yes. Actually, ako ni sympathize ko sa to ang sender karon no. Dili sayo na iyang sitwasyon. Oh, Jud. Kung kita lang ang pahubad-hubaron, murag ato lang ni si ikatawa, ato lang ni ipahiyon, pero kibalo ko nga ikaw karon na sales lady nga naa karon nagatan-aw lisod para sa imuha. Pero tagaan ta ka og at least mga pointers kung saon nimo pag-resolve kini nga sitwasyon. Ang imong pagpadala diri sa ato ang programa usa na siya ka indicator nga naka-move on na ka. Kay nga naman na-disclose naman niya Ma'am Charm ang iyahang problema ug siguro ang iyahang kalipin karon nagtanaw ra pod no nga nanapod si Sila ko ang tanaw. nana si Clue nga uy basig ako ni no Lagi. kabalo ko daghang kalipin din ha karon no? Basig ako ni kay daghan man kayo. Pero ako kang tagaan og yawi. Key number 1, look at the future no. Nag-ingon din nga it's better to break a heart than to break a home. Kay balo ko nga kung unsang imong sitwasyon, kung unsang imong desisyon nga himuon, it's either imong palabihon ang imong live-in partner, masakitan ang imong online BF. Kung mo ingon ka nga palabihon nimo tong imong online BF, masakitan po ng imong live-in So, partner. naagi masakitan. Naagi masakitan. So, once you decide naagi heart nga masakitan, ang akong ihatag nimo is tan-awa ang future. Kung unsa ang pinakamaayo sa future, either masakitan ang imong BF online or masakitan ang imong kalipin partner, it doesn't matter. The future is the best criterion on what to do at the moment. So, muna imong tan-awon, it's better to break a heart than to break a home. Kung tan-awon nimo nga sa imong online boyfriend, okay kayo ang Taas kayo. inyong future, Yes. ang inyong married life, Then go ahead. Balansihon jud Pero no. kung wapa ka kasiguro, kay wapa ka kakita niya personal, Basin, no? Basig Okay. ang upper torso lang imo nakita kanya ang lower Paglakaw, Oh, extremities. isasad paglakaw, na. Oh. lain din nilakwan. Wala delikado di ay kay siguro Consider. wata kay balo, no? So muna ang imong tan-awon. Pero moingon ko nimo balik nga whatever decision you may have and you may do, there is a heart that is to be broken. Yes. Okay, napakaikadugang da. Nakikadugang. Clearly, ang girl, wala gid siya na in love sa iyang kalipin karon. Kaya kung in love pa siya in the first place, dili man niya entertain to yung online BF. Pero Dili man siya future man, makikichat, matod pa ni ato. pastor ang future kitanaw. Ang di na ko ganahan sa future kay marag messy na ang future. Gusto karon sa present. Sa present, since dili na ka in love sa imong kalivin, stop things right now. Stop your relationship. Ayaw na ipaabot nga masurpresa to imong guy. Lagi. Kagubot no niya. Kung di na ka in Okay. love, tell her, tell him.
Be honest with yourself. Hugot man kayo ni si Daryl. Hindi ko ganang paasa. Hindi ko ganang paasa. Oo, may pinag... Mo niya gusto, wala dili siya gusto paasahon kinalan direkta gyud ug unsa mo na. Busa kung kinsa may nagpaasa kang Daryl, ayaw nga muhatag na ka og assurance. Thank you. Okay. Nagsipat na si Daryl. Anyway, mga kapaglaom, salamat kayo sa atong letter sender. Thank you kayo sa pag-open up sa imong problema diri sa Panimbaya sa Kamuntagon. And karon mga kapaglaom, aduna tayo second question para sa atong ikaduha nga Bible trivia. Yes. Get ready sa inyong mga phones. How many days was Jonah in the belly of the great fish? Oy, pila to siya kaadlaw. Pila ka to kaadlaw. Dito siya sa ilalom sa isda. Half day na guro. Atong mga trivia no, kuan, involve og numbers. Numbers na Ganina 5, karon ka pila po. Kung nagtanaw po ni sila sa Bible Beats, ako na nang Bible Beats, maka-kuan sila, maka-cancel Correct. sila. So, refresher na lang niya. Pastor, Okay, I'm sure Pastor. naka-greet, Pastor. Greetings. Okay, akong i-greet ang tanan natong mga viewers, no? Especially ang akong family na sila diri karon. Og akong gi-invite ang tanan natong mga kaigsunan, please be here at Limkit kay Atrium today. Daghang salamat and happy Sabbath. Pastor, wait lang, te. Basig naka-greet, Pastor, katabi taon ni Daog sa Liga, sa SPUC. Basig na naka-greet sila. Akong i-greet, no? Nakachamba ang Hope Channel. Sila ang Yes. sa itong liga. Thank you, Pastor. Congratulations, Hope Channel. Nakachamba. Thank you kayo, Pastor Daniel Palomares. And we hope nga, doon na pa yung mga next nga episode nga makig-uban ka kanamo. Mga kaigalaan, adun na tayo caller directly. Okay, hello, good morning. Good morning. Wow, active ka tong caller. Gwapa siguro kay ni siya. Taga-asa nga tong caller? Taga CDO. Tagasa? A member of Spook Garden Church. Member sa Central Church? Okay. Spook. Okay, sa SPU Church. SPUC Church. Okay, unsay tubag sa atong pangutana? 3 days. 3 days. 3 days, okay. Tanaw na to kung 3 days ba? Okay. 3 days Makita sa exactly. Jonah chapter 1 verse 17. Thank you so much. Leia will talk to you on how to claim your prize. Mga kapaglaom, si John Mark Pumoy aduna siya ipahatag ka na to nga usa ka impormasyon nga nagdala og pag-amping. Ani-ana ang amping kapaglaom. Negative K, nothing further, just Kitty Camby in the corner. Out of 7,463,393. Total motor vehicles registered. A total of 13,883 injury cases of motorcycle accidents for the last quarter of 2012 was reported by the Department of Health. Ingon ani kadelikado ang kinabuhi kung ikaw naka-motorsiklo. Ug tungod kay aduna lamang kini duha ka ligid nga daw exhibition lamang. Kung tawagon ang imong pagbiyahe sa dalan na puno sa daghan, dagkong nga mga sakyanan. Ikinahanglan ang triple nga pag-amping sa pagmaneho niini. Kung ikaw makasugama kung isa ka motorcycle accident, unsay angay mong buhaton para maluwas ang kaugalingon? Ania ang mga giya. Kalmaha ang imong kaugalingon. Batia sa imong lawas kung asa ang sakit. Tanawa kung asa nga parte nga adunay samad o kung asa nga parte nga imong gibati nga sakit. Kung imong makaya, tawag gilayon sa ahensya nga pwedeng makatabang kanimo pinagi sa cellphone na nasa imo. Apan kung ikaw nakakita og usa ka aksidente, unsay angay nimong pagabuhaton?
Kanunay atong hinumduman. Kay balo sa tanang butang di kinahanglan. Magmaigmag. Kaugalingon bansayon aron kinabuhi maluwas pa. Kini si John Mark Pumoy, kauban sa Rescue 411. Kaninyo magaingon sa kanunay. Amping kapaglaom. Salamat, Mr. John Mark Pumoy, sa paghata na tog idea unsa atong kailangan nato buhaton in kaso na mga aksidente. Yes. Unya taga nato higayon no karon pod ang atong mga greetings karong kabuntagon. Good morning, pakigreet po kami sa mga taga Siocon, Zamboanga del Norte, especially sa Bagon family. Labi na jud ang among mama nga si Rosalia Bagon nga kanunay naglantaw sa Hope Channel labi na sa og Sabado. Happy Sabat sa tanan. And happy Sabat greetings sa Dahunan family, especially kang JN Dahunan. Congratulations from your cousins. Isa pa, Okay, mga panimbaya po dirigikan kang Sir John Mark Pumoy. To my parents in Mountain View College, Mr. and Mrs. Pumoy, my sisters Mylene in Bangkok and Margie in Ayas, Love and Nining in CDO, and especially to my family in Pagadian from John Mark Pumoy nga nagtanaw karon via live streaming. Ako po akong panimbayaon o i-greet happy Sabbath si Pastor Galarpe. Pastor, salamat kayo sa iyong pangunahuna na ginasend mo kada adlaw about sa mga exercise tips, healthy tips. Kung mga kaigsunan, mga kapaglang, kung gusto mo masayon o sa pag-amping sa iyong lawas, kada adlaw, pwede mo mensayan ni Pastor. Ani lang mo sa Hope Channel, kay Basig, pwede na ihatag yung number. And Pastor, salamat po kayo no, sa pag-ayos akong sapatos. Nakamutang kabuton sa imo. Thank you. Okay. Good morning. Panimbayan ako, palihog, i-greet ang tanan mga Opinas family, Manao family diha sa Regency, sa tanan ng mga teachers sa West Shear Academy diha sa Ipunan. Happy Sabat gikan kini kang Ma'am Lord. O karon aduna tay ikatulo nga Bible trivia, the last one. Here it goes. How many apostles did Jesus have? Pila ka mga apostoles ang naa kang Jesus Christ or ang disipulo ni Jesus Christ. All numbers gyud ang ato ang mga Bible trivia karon. So I hope na refresh ang inyong mga memories sa mga numbers in the Bible. At this time napagyud ko'y panimbaya. Okay. Apostles and disciples, mora man na sila. Apostles and disciples. Okay, good morning. Akong mga panimbaya din ha sa akong beloved daughter, Cassie Joy Suralta nga nag-celebrate sa iyong birthday Kantahan nato sa atong unya. last Thursday. Daghang birthday O ron. naapagyo diri panimbaya sa kabuntagon sa Del Saca clan sa Misamis Occidental from the flock. Thank you kaayo Sir Suralta for watching us diha sa Pagadian. O karon natay mga birthday celebrants. Kantahan sa nato, unya na. Murag na atay birthday atong Direct, last kanta pa, direct. Wednesday, I guess. Ati Dada, belated happy birthday. Yes. O dapat diri si Bibing Rubio, birthday po niya, ika-28th birthday niya. So daghan ang nag-birthday diri, ato na lang ni kantahan. Wait, kung makanta magaling Si- yung birthday si Bing- song, si Bing ang magkanta. Ako sa i-greet belated para madamay na tanong. Belated happy birthday, Faith Me Albaracin of Capital University Medical Clinic. Belated happy birthday. Okay, sige, kantahan na to. Okay, Yeah. Direk, igwapo ang Sige, mga sige. tingog. Kanang Nano dili kayo caller. pa- Last na lang ako. Nine caller? Last na Last na. line. We have a call. Do we have a caller? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday sa Happy tanang birthday, nag-birthday. everyone. We have a caller. Hello, Yes, we good have a caller morning. in the line. Good morning. Hello? Good morning. Igzon. Hello. Igzon, umutag. Dili. Hello. Yes. Yes. Unsay tubag sa atong last question, ma'am? 12. Okay, tanaw na to kung correct ba ang tubag. Okay. Java passes. Matthew 28 verses 18 to 20. Congratulations. 12 ka disipulo ang naa ni Jesus Di pa Christ. buto kay og Well- pa 13 to, maton pa dito sa nagkaon sila kauban ni Jesus, Lasaper og 13, witir man tong ika 13.
Pero, Wing, Teacher Bing, no, sa dali pa tayo mag-hope update na si Ma'am Wahiman, Ma'am Cora Wahiman with us. Ma'am, thank you sa flowers. She's with us today. Thank you, ma'am. Good morning. O tagana itong tagad ang Hope Channel sa ilang Hope Channel update. Media ministry is an effective way to bring the great hope of the gospel into the hearts and homes of God's children that may not be reached any other way. This year, Hope Channel Southern Mindanao made its debut as the official media ministry network of the Southern Mindanao Mission. Channel is the official television station owned by the Seventh-day Adventist Church, a global network of TV stations all under the banner of Hope Channel. Hope Channel Jensen. Thank you kaayo and to the administrators sa Southern Mindanao Mission. Congratulations and thank you kaayo po sa inyong pag-atiman sa atong Hope Channel din na daghan na kaayo crew ang atong SMM. And I hope nga manakod pa ni siya o Lagi. moabot pa gyud sa uban ng mga conferences and other cities in Cagayan de Oro. Yes. Na kay mga greetings diha da. Good AM and happy Sabbath, Panimbaya. Sa taga Pafre, especially nila Kuya Jun Bactong and Ari Amor from Mitchell of Barra. Good morning and happy Sabbath, Hope Channel ug sa tanang televiewers, especially sa Serenia family, kang Tatay Alejo, Munina Timbay, Charita o Jervy Cacho dinha sa Opol. Maayong pagpaminaw and God bless kaninyong tanan. Yes, good morning Manimbaya mi sa akong uncle nga si Pastor Rodi Jimenez sa akong duha ka anak, si Kathleen May Jimenez ug uban nga si Ubanan og si Junior Jimenez Ubanan sa among mga silingan, ilabi na kay Marcel Lagura ug Jimboy. Happy Sabbath to all. Maayong buntag, akong Panimbaya ang nag-greet ug happy birthday nako gahapon. Daghan kaayong salamat, na bless kaayo ko kapag laom nga niabot ko aning tuiga ug bulana. Greetings coming from Junray the Dula of Higher Ground. Good morning and happy Sabbath sa tanan. Ilabi na sa mga gwapa o gwapo nga host Wow, sa thank you. Panimbaya. Yes, thank you. Salamat kay gwapo mi o gwapa. Yes. Manimbaya ko sa atong mga igsuon diha sa Upol. Nila ni Munina Timbal, Alijo Serenia, Charita og Jerby Cacho. Thank you so much. Sabasa po nako. Anyway, double na. Okay, good morning. Happy Sabbath sa tanan. Greet nako ang tanan nga mga membro sa Carmen Church. O especially greetings to Imalin Galamba sa ilaha nga anak nga si Koy, si Lablab. O I love you all. Happy Sabbath. Good morning and happy Sabbath. Panimbaya nako ang girlfriend nga si Junalyn Redondo. Gikan kini kang 09990. Thanks naman. Ako pong i-greet no, ang among laagan nga education program supervisor, si Marife Balaba o akong barkada diya sa Luok National High School, Ubeng Cervantes. Good morning, happy Sabbath kayong duha. Happy Saturday. Good day mga host and staff of Panimbaya sa Kamuntagon ni Panimbaya diya sa Chomes, Mr. and Mrs. June Khalid and family. Greetings to Marmar and MS. Greetings to Brother Jambay Duran. Thank you. Panimbaya sa Panal family, Gabasa family, Nawa family, and Cabardo family of Quiet Hour Church. Good day. I am not a member of Seventh-day Adventist Church, but I like your program on TV. Thank Wow, you. thank you for watching. Greetings to all Adventist hospitals. Juan of the Gulwan, thank you for watching. Yes, good morning, happy Sabbath, and happy birthday to Rohan S. Kaibigan from Mama and Papa. Panimbaya ako sa tanang membro sa Tinaw Church nila ni Joven Chavoso uban sa iyang pamilya o sa tanang nagsunod sa aning programa from MG Miles. Happy Sabbath, good morning diha sa tanan. Greetings to Auntie Miriam and Uncle Boboy diha sa Mambatagon Church from William Nestola Jr. O nagpasalamat pud mi sa tanang SPUC kids nga nag-anhi jud diri nagmata diri mag-anhi lang diri sa Panimbaya sa Kamuntagon kay it's not easy jud nga mga bata nato no musayo og mata. Correct. Para lang mo participate Apil pa yun ang mga mama. Yes. Meron kay Bata Bing? Wala pa. Okay. Ang nako ni bata kay di pwede diri sa Panimbaya. Huwag naman ganon. Okay, amo po mga pagpasalamat sa Rescue 411. Salamat yun kayo o salamat sa daghan yun kayong pagpasalamat kay isa lang ka-call ninyo na dayon mo Sir Ayan Di Guzman,
Mark Pelesco and Dr. Miranda, thank you so much sa inyong time o sa inyong effort o sa mga talents nga gi-share sa inyong mga nurses and rescue staff diha sa Rescue 411. Og Yeah. namalihog po Okay. si Ate Leia. Si Leia nga magrito siyang kaugalingon. Yes, Leia, Dapat, daunan. Ley. Okay, og akong gipasalamatan ang among sponsor sa tubig, si Mr. and Mrs. Uba. Nagpasalamat atong mga crew sa Hope Channel. Daghang kay salamat. Og akong gipasalamatan ang pinakakusog nga boss, Yes. Boss Rex Gonzaga, kauban ka Ma'am Jessica. Daghang salamat sa imong support sa amo ang Bible Beats. O akong ipanimbaya ang taga Central Church, kauban ka sa amo ang Church Pastor Jimenez, kauban sa mga membro. O labi na ni Ma'am Rugay, nagtanaw siya karon, naganahon siya ang tanan ng mga teachers sa lesson. Doon na tayo meeting unya hapon dito sa Central Church. Mga kapaglaom, nasayod mo nga nami karon sa Limkit kay Atrium og nahimong posible ni among pag-live kay tuwa ra baya dito among mga gamit sa studio. Nahimo na siyang posible tungod ni Pastor Asoy og ni Mr. Jerry Humok, and we thank you Pastor Asoy, Mr. Jerry, for making this live episode today of ours very possible. Thank you. Yes, and amo pong mga pagpasalamat sa tanang mga Hope Channel crew nga nagbilar para makahimota sa atong set design diri Yes. sa Thank you, guys. Limkit kay Atrium. Nagpiyong-piyong Salamat panguban. kayo. Thank you guys. Thank you. Thank you. Jan. Saludo ko ninyo gabi na. Salamat po sa ASI. Thank you so much for facilitating this event. And sa North Central North Mindanao Central. Conference Pastor Lagunday. Administrators, Pastor Lagunday, Pastor Lakapag, Sir and all Mendez. others nga naghatag sa ila ang expertise dinhi. Og among gi-invite ang tanang mga kapaglaom nga aduna tay Sabbath worship nga atong pagaymuon diri sa Atrium. Aduna tay Hope Channel advertisement and promo nga pagaymuon karon nga buntag. Ug Yeah. unyang hapon na atay taping. And live ni siya nga makita ninyo diri sa Atrium kung gusto mo tanaw kung giunsa ang paghimo sa panimbaya sa kabuntagon. Ani mo at 3 p.m. kay it's a taping for June 6 nga episode. Tungod kay June 7 ang kasal sa among kauban nga si Rami ug si Yay! Rachel. Busa Wedding na tay paghimuon nga taping. Wedding West bells West ringing. Manila. Og dapat dito yun, no? So ang atong cook, atong mga cook nga naa sila Yes. karon, daghang salamat sa inyong pagluto. paghago, no? Sa paghago, Oo, sa pagdala sa paghago. pagkaon diri. Kay si Daryl mabusog yun pirmi sa inyong giluto. Kay lainan ginipirmi si Daryl og pagkaon. Lagi, salamat kayo. Taas pa itong panahon, no? Wapa ni Kwan si Direct na po'y nagkuandri nga pastor. Dili ako itong nagpadala sa sulat, pero ganahan ko sa imong tambag. Salamat, Pastor Palomares. Thank you, Okay. Pastor. Thank you for being with us earlier. Among pagpasalamat sa kang Ati Dadak o kang Sir Bong Camarello, including sa tibuok pamilya sa Sanes. Thank you kaayo sa inyong pagsuporta sa panimbaya sa kabuntagon ug paghatod sa atong breakfast for this morning. Amo pong pagpanimbaya diha sa mga taga Jansan. Yes. Kuya Bing Sanes and Ate Mikoy with the 2 kids, Sander and Gian. Thank you kayo sa pagtanaw sa panimbaya sa kabuntagon. Ug uban pa nga nagtanaw diha sa Dipolog ug sa ubang dapit Sir Joe Garzanes nga na din sa Manila. Thank you so much. And ang amo pong mga sponsors din na si Sir Oscar Mabaw together with Ma'am Cheryl Mabaw and Sir James Amado and Ma'am Karen Amado ug ingon ma'am kang Ma'am LV Maalyaw. Thank you so much pod kang Sir Rex and Ma'am Jessica for our close this morning. Okay, o akong i-greet diha sa Tagum City ang akong mga igsoon, si JJ, si Joy Joy, si Noel, kauban silang mga pamilya, mga kabataan akong pamangkin diha. Ug ako i-greet po diha sa Matanaw Davao del Sur, ako ang papa, akong mama. Happy Sabbath kaninyo diha. Bugnaw-bugnaw diha karon kay naamo diha sa bukid. Thank you. Limkit Kai Management, we thank you on behalf of Hope Channel and Panimbaya sa Kabuntagon. I thank you for letting us use your atrium and for giving us a discount. It is a very significant amount of discount. Yes. Thank you kayo. And Janster, Sir Neil, salamat sa pagtabang install sa atong mga equipment karon. Good morning. Oh, please, ayaw sa mo kawanan o kusog. Mupadayon pa ta later. Remy, sa Laganting, good morning. Habisabat sa imo. I hope makabisita ka unya. Dili ka makasimba sa atrium. You guys have... So, we hope nga naa na tay outdoor nga panimbaya sa kabuntagon Yes. every month.
Yes, no? Okay, very exciting. Lingaw po Dili- din at the same Actually, dili time. sa yun. Ang pangutana, makaagwanta ba itong mga... Lagi wing, dili sa yun mo biyak. Arsa pa dani, ang Arsa. equipment pa. Pero I'm sure Setup. excited ang atong mga kaigsuunan nga nasa Carmen, nga nasa Gusa, Yes. Ulwa. Kung muadto ta dito and we'll have panibaya. Bisitahan na to Yes. sila Yes. no. May po. Hopefully mga kaigalaan, mga kaipaglaom, muana misa yun dapat og maghimo kita og usa ka Live show. panibaya sa kabuntagon. Og after that we'll have the hope worship. Okay? Okay, Ready da. na siguro ta para sa ato ang Okay da, go da. Kagawad Mugot, thank you kayo. Good morning po sa imo and happy Sabbath Kagawad Mugot for taking care of the bills. Salamat kayo for supporting Hope Channel. And Sir Roy and Sir Kratz, thank you for making this seminar possible for us. Nga makanhimi dinhi. Salamat kayo Sir Roy and Sir Kratz. Oh, You yes, guys di po na have- to kalimtan no ato ang nightly program diri sa Wonders of the Past. We have down to 8 more days to go and Okay. I think the best is yet to come. Yes, atong i-greet ang The best tanan nga is mga yet to nagsayo ron. Nana sila sa likod, daghan na diha karon. Good morning. Isa sa mo sa inyong mga kamot, nasa likod. Good morning, happy Sabbath kaninyong tanan. Okay. Sige da, Okay. ready na? No, sira na ta? Saman, napatay oras. Mga kamalaong ang kadasig, kalipay, o pagkamag Hope sa Tibok, Simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya siyang gasa kanimo ug sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan, dalang panan ug kanunay kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado diri lamang sa Panibaya sa Kabuntagon. Good morning and happy Sabbath sa inyong tanan. Putan nga floor director. Ano na Boss tayo G. pagkaimoon nga medical mission tomorrow diri sa Lemkit kay Atrium. We'll see you all Leah, here. Andrew, Tawing, Baliton, Janjan, nagduka-duka. Ala nga, sa'yo kayo na ni Mataga ni Si ha. Kim, Baliton. Si Boss Gerard. Iwan si Boss. Ay, salamat tayo sa kuwang bana nga sa gakuyog panunay na. Yeah, very supportive husband Number of one yours. fan. Thank you. Jim. Technical, sa technical. Bye-bye. Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. Japheth Pamisa, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang, We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries,
who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.